Rwatubyaye Abdul. Uyu we akaba yavuze neza, yanditse ku rukuta rwe avuga ati abafatanyi azi neza kandi yaba yarabonye umunyamahanga ukora itandukaniro nta wundi ni Ouattara wenyine, kandi akavuga ko kugira ngo APR ikomeze byibuze cyangwa igire higera no kukeneye abandi bakinnyi bane biyongera kuri Ouattara bameze nkawe cyangwa se bafite ubushobozi n'imbaraga bya Ouattara. Urumva rero Tansere wari ufite amasezerano y'umwaka yemeye kandi kureka n'imishahara ye y'amezi 3. Urumva kwemera kureka imishahara y'amezi 3 ndetse n'uduhimbaza musiki tw'ibihumbi 150 bamubereyemo. Murakaza neza ku Tundi Sport TV, ikinyamakuru cyawe cya buri munsi kuri Ruhago Nyarwanda, aho ukuri impaka n'ubuke babihurira. APR FC, Rayon Sport, Gasogi, Mukura n'izindi ntitubogama turasesengura. Utundi Sport TV, umunezero wacu. Turabashishikariza kukigiramo uruhare ndetse tukajya tuganira muri komenti, twungurana ibitekerezo n'ibindi byose twakwifuza kuganira. Nimba uri mushya hano wakora subscribe, wakora share kugira ngo n'abandi bakurikirane iki kiganiro. Tubaha ikaze bakunzi b'Utundi Sport aho muherereye hose, tugira ngo tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Rero uyu munsi turaza kubaganirira ku makuru avugwa mu ikipe ya Rayon Sport, avuga ko umukinnyi Tansel Masengo ari kwerekeza mu ikipe ya Rayon Sport nyuma yo gusesa amasezerano yarafitanye n'ikipe ya Kiyovu. Turaza rero kunyarukira nanone duterera akajisho mu ikipe ya Nyamukandagira, turarebera hamwe abatoza APR iri kugenda ishaka n'ibigwi bagiye bafite. Ese no kubera iki APR iri kwiyubaka ku batoza bigeze aho ngaho? Turaza kumenya amazina yabo 3 ba mbere bahabwa amahirwe, turaza kureba abo ni bande. Muhawe ikaze rero ko natangiye mbivuga, abo mu majyepfo, mu majyaruguru, burasirazuba, iburengerazuba, mwese muhawe ikaze. Umujyi wa Kigali ndetse n'abadiaspora mwese mwumve ko muhawe ikaze ku Tundi Sport. Amakuru yacu rero naho mukanya kugira ngo tubagezeho amakuru arambuye uko bimeze. Turahera hano ku mukinnyi bita Masengo Tansere, aho yamaze kuba yatandukana n'ikipe ya Kiyovu Sport. Ni umukinnyi ukomoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yamenyesheje Kiyovu ayandikiye ayisaba ko basesa amasezerano yarafitanye na ikipe ya Kiyovu Sport. Ubu rero Kiyovu Sport ikaba yamaze kumusubiza ko yumva ko nta kibazo bayasesa. Hanyuma muri iryo yumvikana rye na Kiyovu, uyu mukinnyi rero akaba yemeye guheba amafaranga agera kuri miliyoni 6,700,000 ikipe ya Kiyovu yaramusigayemo. Tansere wari ufite amasezerano y'umwaka yemeye kandi kureka n'imishahara ye y'amezi 3. Urumva kwemera kureka imishahara y'amezi 3 ndetse n'uduhimbaza musiki tw'ibihumbi 150 bamubereyemo. Rero uyu Tansere biravuga ko ari umukinnyi ukinamo hagati cyane inyuma ya ba rutahizamu. Rero ikipe ya Rayon Sport ikaba yo imushaka kugira ngo azajye afasha umukinnyi nka Forunganye kuba yaba umuntu urangiza mu izamu neza kandi umukinnyi utsinda ibitego neza, mu gihe yaba afite umukinnyi umukina inyuma mu bitugu nka Masengo Tansere. Kandi Masengo Tansere twabonye ko icyo kintu rwose aragifite. Yafashije ikipe ya Kiyovu Sport kutamanuka, yafashije muri iyi mikino ya nyuma mwagiye mubibona ukuntu yafashije ikipe ya Kiyovu Sport kuguma mu cyiciro cya mbere.
rero mutese amakuru avugwa na yahe kuri uyu mukinnyi rero muzi ko hari akavideo ke kakomeje kugenda gacicikana abereka ko rwose yambaye umwenda wa Rayon Sport ari kubyina umuziki. Ako kantu rero kakaba kari nk'amarenga yo kwereka Kiyovu ko rwose bitabaye ibyanga uyu mukinnyi yibereye mu ikipe ya Rayon Sport. Tukiri muri iyi kipe rero turagaruka ku makuru ari kuvugwa cyane ku mukinnyi wakiniye ikipe ya Rayon Sport ndetse wanayibereye kapiteni mu mwaka w'ibihumbi 2023. Uwo nta wundi ni Rwatubyaye Abdul. Uyu we akaba yavuze neza, yanditse ku rukuta rwe avuga ati abafana ba Rayon Sport ni indashima nubwo mwatwara ibikombe byose biri mu gihugu, ati ntabwo bajya banyurwa n'abantu batanyurwa. Uyu rero Rwatubyaye turabibutsa ko yabaye umukinnyi wa Rayon Sport muri 2023 akayifasha kwegukana igikombe cy'amahoro. Hanyuma rero hari abavuga ko uyu mukinnyi ashobora kuba yagaruka mu ikipe ya Rayon Sport, nabyo bikaba wenda aribyo dukeka ko byatumye yandika atya ku rukuta rwe avuga ko abafana ba Rayon Sport bega bagaya ari ukuvuga ko ari uko yarabonye ko hari abanyamakuru bamwe na bamwe batangiye guhwihwisa iyo nkuru, dore ko babihera ko kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka nta kipe afite kugeza magingo aya. Rero bakaba ariho bavuga bati wenda ashobora kuba yahamagarwa n'abayobozi ba Rayon Sport kuba bakomeza kugenda bamwifashisha kugira ngo azabashe gukinira ino ekipe ya Rayon Sport. Tukiri aho rero turakomeza tubabwira ko umuzamu Sebwato nawe ashobora gusohoka mu ikipe ya Mukura Victory Sport, aho atari we wenyine ushobora gusohoka muri Mukura, kuko harimo haravugwamo n'abandi nka Boateng Mensa ndetse na Obedi na Dibumba Jordan basigaje amasezerano y'umwaka umwe. Ni ukuvuga ngo we ndetse n'abo bakinnyi bashobora gusohoka mu ikipe ya Mukura Victory Sport, ariko Sebwato Nicolas we akaba avugwa cyane mu ikipe ya Rayon Sport ko ashobora kongera amasezerano, gushyira umukono ku masezerano n'iyo ekipe, cyane cyane ko kubera ko azaba ari kumwe n'umutoza we Lotfi Afahamia bahoze bakorana umwaka ushize w'ibihumbi 2024-2025 mu ikipe ya Mukura Victory Sport. Tukiri rero kuri Mukura Victory Sport, reka twabamenyesha abasoje amasezerano n'abakinnyi bangahe, tubabwire amazina y'abasoje amasezerano uyu mwaka. Uwa mbere ni Sebwato Nicolas, Rushema Chris, Ntarindwa Aimable, Eritatu, Iradukunda, Hakizimana Zuberi na Ishimwe Abdul. Abo ngabo nibo bakinnyi basoje amasezerano muri Mukura, ariko Mukura nayo ikabivuga ko ibegera kugira ngo irebe ko yakomeza gukira ikipe nziza nk'uko umwaka ushize yari ikipe nziza, nubwo batabashije rwose kugira igikombe na kimwe batwara, ariko berekanye ko ari ikipe ikomeye, ikipe yatsinze Rayon Sport amajya n'amaza, ikipe yatsinze ikipe nka APR FC yatwaye igikombe. Urumva ni ikipe yari rwose yari yubakitse kandi ifite abakinnyi bagiye bakomeye. Reka rero tudatinze nanone duterere akajisho mu ikipe ya Nyamukandagiraho, nta kindi kiri kuvugwayo cyane, hari kuvugwaho ibintu bijyanye n'umutoza ushobora kuzatoza iyi ekipe ya APR FC. Ejo twahoze tubigarukaho, harimo umutoza wa mbere uhabwa amahirwe ari nawe ukomeza kugaruka, kuko binavugwa ko we yamaze no gutangira kuvugana n'abashinzwe recruitment muri APR FC, dore ko rero bafite urutonde rugeze ku batoza 32 bose basabye ko baza gutoza ino ekipe ya APR FC, dore ko babonye ko ari ikipe ifite amafaranga, ifite n'ubushobozi bwo kuba yahemba neza, kubera ko nk'abatoza bashize yahembaga umutoza ndetse na staff ye yose yari yizaniye.
Nabil Malulu ni umutoza ukomeye ufite seve iremereye cyane hano ku mugabane wa Afurika ndetse n'i Burayi, kuko hari amakipe menshi yagiye atoza. Ibyo byo ntabwo dukomeza kubivugaho, ahubwo uwo ni umwe mu bahabwa amahirwe menshi cyane yo kuba yaza gutoza ino ekipe ya APR FC. Akaba rero akomeje kugenda ashyira ku meza amafaranga yaba yifuza kujya ahembwa we na staff ye, akavuga ati ni miliyoni 100 ku kwezi we na staff ye, ubwo ni ukuvuga ibihumbi 70 by'amadolari nibyo ashaka bya buri kwezi. Aho rero APR ikaba ariho naho igiye kureba nimba koko uwo mugabo ibyo bintu iri bubikore, kuko ni umugabo ufite ibigwi bidasanzwe. Undi rero wa kabiri uvugwa muri APR FC, reka nawe tubabwire izina rye, yitwa undi ni Jose Miguel. Nawe aravugwa cyane kuko nawe ni ubwo nababwiye ko ndi bubabwire abatoza batatu mu ikipe ya APR bafite ibigwi biremereye APR iri kugenda ishaka kugira ngo izarebe ko muri izi ligue yagenda yitwara neza. Akaba ari umunyaportugal rero ufite imyaka 53. Nicyo wamenya kuri uyu mutoza, kuko nawe hari ibigwi byinshi bikomeza kugenda bimuvugwaho. Yatoje ekipe izwi cyane nka Esperance de Tunis, ari umutoza mukuru. Kandi uyu mutoza rero nk'uko tumwumvise akaba ari muri Mamelodi Sundowns, nubwo yatsinzwe rwose kuri finali, ariko niwe wavugwaga, niwe waruri gutoza Mamelodi Sundowns. Urumva rero ko ari umutoza ukomeye, nawe ari umutoza ugiye afite ibigwi bihagije, ku buryo nawe biri kuvugwa ko ikipe ya APR FC iri gushaka ukuntu yagenda imuha amasezerano kugira ngo izabashe muri izi ligue rwose nayo kuba yaca agahigo ikagira byibuze amanota ikorera muri yandi twahoze tuvuga amakipe agenda akorera ku bijyanye na kafu, uburyo kafu igenda ibara ayo manota. Murumva rero ko ikipe ya APR FC ikomeje kugenda yiyubaka cyane kandi ikataje rwose, ahubwo ukibaza ese ko ikiri kubatoza noneho kubakinnyiho bizaba bimeze bite. Nka Darkonovic we yavuze ko mu Rwanda umukinnyi azi neza kandi yaba yarabonye umunyamahanga ukora itandukaniro nta wundi ni Ouattara wenyine, kandi akavuga ko kugira ngo APR ikomeze byibuze cyangwa igira higera no kukeneye abandi bakinnyi 4 biyongera kuri Ouattara bameze nkawe cyangwa se bafite ubushobozi n'imbaraga nk'ibya Ouattara. Urumva rero ikipe ya APR FC nimba ari uko wahoze ari umutoza wayo abibona, urumva ko ikipe ya APR nayo itari burenze ako kantu amaso, nayo iri bukora ibishoboka byose ikajya ku isoko, ikaba ifite umutoza mwiza ufite ibigwi, ariko akagira n'abakinnyi beza bafite ibigwi bagomba kugira icyo bamarira ekipe ya Nyamukandagira. Reka rero duhinira ahangaha amakuru yacu y'imikino, ubwo turaza kugenda dukurikirana uko ibintu bigenda byitwaye hirya no hino ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, kugira ngo tubashe kugenda tubagezaho amakuru tubapudetinga uko ibintu bimeze. Mwakoze cyane rero, turashimira cyane byimazeyo abakoze subscribe ndetse n'abatanga komantere.